kikuru muno. Hati omuntu akurura saha zino atamanyire fesi yakurura eno niwoha. Banyeta Reverend Kitalibala John omusita arukwera atali yanguzi kandi atagaba nguzi bamusita ninzarwa abalisa ba mama rundi mama bamulisa abaga mulisa beta akafu baito Ruganda runzara mulisa kandi Oruganda oruzara nyina nyowe basingo kandi Oruganda oruzara isenyowe baba babwijwa umwijukuru wababito nyakabiri umwijukuru wabasonde nyakabiri musaija murukole bamusaija gonza ruhanga mbamuahule no ndanjwa iro butayi buno manya ndo butayi etayi ensangiro ati mukyaru kuno ndayina kanzu anteka nizenu kwerenjwere kanzu ugambire nanyosa azi ntukubali ntukurura muri kanaka kola kola wewe ruhanga kampemba bazi ntamusaija mwingi ekiro kindi oja kundura mukola because ndi muahule amwa priest ndi munyadini musaija muahule ekiro kindi oja kundura njwere kanzu ndi musaija munyuru agonzo bunyuru bwe ekiro kindi kiro kino tuendeze nkoko kiri kiro kyempango abakutondera Kitara TV nti abo burwaire buno bwa corona nti empango tesoboire kuba eso twagamba nti tuina kufuna mwakaire kugamba abato abakutondera Kitara TV empango nikyo kiki emiro y'empango nebe byona so nuko kugamba nti abo kwatu kimanyire oina magezi baire mu kikali na habintu bino kubimanya kurungi so twakwendeze kumanya kyabuze kyangi kubanza obukama bwa bunyoro buno bukatandika dihi obukama bwa bunyoro ntaka ikiri akigaruka mwale kigambe kyokolese ize wagamba kufuna titugamba kufuna mu bunyoro mu runyoro tugamba kutunga ako tukaruwego runyoro rwaitu puliriza tugamba kutunga majati tugamba kufuna tugamba kutunga alekiga kyokolese ize abanyagamba kankiterekereze bwangu baito obukama bwa bunyoro butwaire emyaka nyingi muno kandi obukama bwa bunyoro nubo bukusinga y'obukuru omugwaizoba hagati y'obugwaizoba hagati omasirimuka obu Afrika runde omukizinga kine kya Afrika andi buli bwekitinisa muno kyo tukwenda abanyoro mwegonzege hali mukali timubabo muzano zano abokuba ninyi mukusinga ya magezi kandi ninyi mukusinga y'oburungi abokuba tuli bantu abamani so obukama bwa bunyoro bukatandika nsokutaba n'omwaka gwenyine abuire bono baitu nkwenda mumanye bukatandika ira muno omu myaka ekuhingura bitanu yenyuma oku kandi eyo takusobora kumara gatebereza ngu kikaba kiro kiti kyenyene aho kubodu upire abokuba obutuku bantu ebyafaayo bikutoleka batembuzi ali bayizinde kandi baija kutembura ambuzi abayizire batembura omumyaka nkunihira tugambe yorusanjwe yorukaga eyinyina kubanza agenda kusera baitu hakiri tumanye ngo kigamba abatembuzi bakatembura kikumanyisa kikaba kyokubanza kana woni bajja kuija kuruga eruguroko nibasirimuka kwika bayikire bunyoro kandi bali bagezi nkugarukiremu kutina kubaza muruzi ati olesere olesere ishe nanke kintu ekindi
olesere kintu ekindi ekyabatembuzi omuntu akutondera Kitara TV akwendeze kukenga abatembuzi banu nibo bakaba nibo barahaabo abatamanyire ebyafaayo byenyuma akwendeze kenga abatembuzi banu nibo baraha abatembuzi bali bantu abo abanirwaga babaira abachwezi abo kubanza abali bagezi muno ekigambo mutembuzi kimanyisa okugenda akintu lundo okukola ekintu kitakakorwa gondi nka oboba n'ogenda munju etakararwamu gondi tuli hamu network yawo tukora kurungi yawo ko so abatembuzi nibo barugire omubizingo okwo ebyafrika basirimuka kandi abatembuzi abo bataije kuonka tunihira tukwatagana n'abasita nabo busitia abandi kionka nitumanyangwa abatembuzi bakaija bali bachwezi kandi tosokubaza omuchwezi otabandize banirwaga kuba abachwezi nikimanyisaki bali bantu abakoraga ebyamahano abantu abakoraga ebihuniriza kandi tukunira bakarutwamu kuba Ruganda barwete Ruganda rw'abachwezi baitu ebibakoraga niho babetaga olurani babarukiriza nka small gods hati obayizire basirimuka okwiko bahumulire ebindi nkubiguruka baija batandikisa obukama bwaitu batulema balema niye myaka ege inkugambire niba abachweza bokubanza abatembuzi ombigufu mitinga enu katugambe abachweza bokubanza abalesere bulemi kandi bakaba balemi ikikaguzo nkigarukire munge ati tugenda murama gwaito gwa kiro kinu empango kimanyisa kyo okusobola okusakiyanjururota empango no yendagiye tegereza twina kubanza no garuka ha mukama Rukidi Mpuga ati abachwezi bamazire kugoromoka baito bagamba bakagoromoka baito ko bakaba bagezi batagoromoka ngo bakafa bamazire kuraba mu itanzige bagenzere kandi bo bakagenda bane yenaganaga ati abachwezi abo ni baba bito abokuba abachwezi ababito nibo bachwezi by the way ekyo nakyo mkikwati ati abachwezi bamazire kugenda lundi goromoka bakasiga ebikwato omumikono yabayaga n'abasita hati omusita yasigala n'engoma nyandizikuya y'obustorobo nuko kwatu ekivete empango engoma egyo niyo empango ekigambo empango kimanyisa kintu ekikoto tuba abantu besigwa omusita akasigala nebikwato n'omuyaga yasigala nebikwato ebyamani muno hati ebikwato ebyo ebyasigaire ito tabe banyakuzi omuyaga atabe munyakuzi omusita atabe munyakuzi so hati ombigufu Rukidi Mpuga ogwo omubito waitu simba hakati yao yes omukama Rukidi Mpuga niwe akaba mukama wakainga mu bukama bwa Bunyoro
aha hati asobora kuba even yabaire weikumina abokuba ojuka abachwezi bakabanza kuikaraho kandi balema so mukugenda kwabo bakaikani balema ojuke kigambo munyoro kivuga nyoro kiri kigambo ekyo mu Norfolk so obukama bwaitu no mu North tobwahukaniza storage ondaira mbaire ntakwenda gitahira abwire buna kubebe netaga ngije ongire searchingiro kurungi kyonka Rukidi Mpuuga hatogwa amazire kuzarwa omukazi Nyatuora I believe so amazire kuzarwa Mpuuga is of course mukumanya storage tingwenda gigenda kwa mugimanyire omukama ogwo obwi tinkumanya akaba wakainga wenyene habwiro kose kenja kiseruliriza nkigendeo toka nkwenda nkuoleke mpango akuba niho mbege ninkutyoninga obuyayizira amazire kuigure mpango amazire kuikara kitebe kyobukama omukama ogwo yaleta mekibeta omurujungu rwanje kimakwesera obunuzament empango yayetenganda zona yayiteraniza omukama Mpuuga atebwe atebwa abasita ababaire besigwa atebwa abayaga ababaire besigwa nenganda zona yazireta nko butuzikora omumirwa yazo omumpango yaitu abokuba niye nsonga nkurumba yenda kutuningaho ebya nankamba ndize kubiteka rubajovu ya history akuba naye kuntwara story endi hati ojuke omukam abasita bakababaire besigwa nempango eibabaire batagobize ababito bamazire kwija nibetaga okulema obo nibagaruko mbigere ebyabayise abagenzi baba ababaire bachwezi kandi abali bachwezi hati omusita yaikiriza kuhayo ekibeta empango rundi engoma egyo omukugihayo omubito akatekwa kurongora omusita okurongora nukokwa mpa nkohekeni oburo nebigenderaho itu abasita ebitu ebikyatuhebwa nokwika hati obutuba tuli hampango mubito natuhereza naturongora nubo tumuhereze empango juke ngo abasita no barabaga tukagitunda tutagitunde akuba tutabe balemi oijuke tutabe balemi kyoka tukalinde engoma egyo omubwesigwa omuyaga atabe mulemi na wakalinda ebikwato abachweze bibalekero mubwesigwa so enganda ibirezo zibazikuru muno hampango hati niho tukwatire bikwate ebyo omukama ogwo omugambire Rukidi akakolekya soboire kuteraniza abantu abo bona abasita ababuijwa abayaga nengande zindi zone zikola emirwa yatuteraniza yatandikise kibete mpango okiteka yakyongeramu amani okuteraniza abanyoro nokujaguliza hamu nokujugumbya enganda zona okusemerererwa hamu kandi obo omukama nagigura baito omusita nuwa abandize gihonda ho muigo okutwesero kuigura kandi obo abanagihonda ho muigo abanza kumuhebye then omuyaga abamukuru muno abokuba nuwe kabonerwa nundi kabonero omukama ogwo nuwe omukama kabonerwa halasamba nuwo muyaga nomunanga nomukama ni hasamba ebigerebye so empango nukwe yatandiki yayongire omamani kurugobwo omwaka ogontra kuijuka empango gwaba buli mwaka okuigura ntuijuka okusemererwa okuigura empango nabanyoro okuterana nokujaguza hamu ati webali muno empango agamba abakutuhondera Kichara TV okusa kufuna ekisani empango nikyoki empango eri
nkwairego muri onkagwizege katandikeeta baite empango niyo ngoma eri ngoma ekinte kigamba empango kimaise kinte kikoto empango omungo zona tuine ngoma eyateirwe okuruga ombaisenkritwe abachwezi abasita kandi hate ekuterwa ababito engoma egyo okuruga ombatembuze nebikwate ebindi byone byabatembuzi balekere abachwezi balekere ababito engande zabirinzire abasita mu nabayaga ebintu ebyo byona tuina byo karuzika kandi empango eri ngoma eyigurwa runde terwa nyi mukumanya kuterwa bayiteterwa neigurwa akaswa kandi omusita nuwe nagigurra emirundi mwenda ndeseregana ikondere abatamanyi kondere nkobugayisana nyenagohan empango nobuzina mwenda mugerora nuko tugawa tutabatamira makondere gaba mwenda gaterwa mwenda tugatera nizantu hamwe bizina ekizina ati ebizina ebyo empango bweja kaswa esa mwenda obwo gwa musana baitu yeba etomere kiro emikoro yona yempango ebanze kiro obwire nibukia obwire bani ekiro kyempango bani bukia no musita nemirwa yona ekorwa bwire bwekiro yempango ati kigambe kikuru era kyokozesezaawo simbiro hakati yawo empango kutoma nikyo kiki yogamba nti empango etimete ati empango kutoma empango bombagambire geni yengoma enkoto engoma egyo teterwa ndi wena okwiyaho omusita na omukama kanti garukumi empango egyo teterwaho omuntu ndi wena okwiyaho omusita n'omukama rundi kabumba rundi rukira basaija kandi omusita habwokubeka rugiro mikono ye negaruka omumubito nagimuhereza kuwoliki akagirinda kurungi atagigobeze abachwezo bagenzere akagirinda mbwesigwa hati esa mwenda obwire bwekiro emirwa ekorwa omukali kabonerwa ahaswire rundi kwe omukama tibamuimukia bamuhasusa omukama asuka kandi kabonerwa nuwe wenka kabonerwa nuwo muyaga omwesigwa muno obwo musita amazire kuhebwa ebye ente bakweta kurongora oburo nebigendera ebintu abinde hano omukama manyi omusita engomegyo omabone gakabumba nagigura emirundi mwenda halehe emiruwende genda umaise intagambe hati obwo kutoma nuko okugitera pa dom ino mlinga inakura pom okutoma manyise ekintu busahonde omayigambo kwato okachuma rundi katera ati nikyo kimo nempango nuko etoma nomuzihiyo guba ogutikukwatwa ndi wena kweyo musita n'omukama hatebye mirwa yobwire bwekiro then obwire obukira empango eretwa hakaswa esa mwenda eza musana emikoro endi yona eba yembazo kuonka baite ekiro kyempango kiba ekiro ky'omusita n'abanyamirwa okuleta empango hakaswa etome emirundi mwenda obwo musita obwemara kutoma hakaswa nibatera obuzina ebitu bitera munanka tubitera makondere obwo hakaswa omusito bwagireta bwekesa mwena netoma pambudum dudum hataho enduru negamba halo rugando rumutere nduru nibarahama nibagamba abarogo abasezi n'abandi bona babite bamire bafe abatakutugondeza hakaswa
hati amakondere nigatandika kwana amakondere tigabaza gana bwana nigana ebizina mwenda engoma naye teiwe ebizina emirundi mwenda akaswa hati hanyuma obutumara kuruga akaswa nitwebembere empango ne obo omupanyarwa nuwali mubito ababita abapanyarwa then abasita obo nitwa abaine engoma ege empango enkote girundo engoma enkote empango n'amakondere n'ebikwato gamba nka obo engoma ege inkwebeirwe bageta tibamulinde egyo erugiro omikono y'omusita teyehugura niwe yehugura nobutubantu gireta akaswa obukibani kimanyisa nemboko gikutero lemere muhanda tusono okutera kiboko teyehugura nobo bamusirikale kutomera iyo teyesengereza akampango kintu kihango sobwe mara kutoma atugetunuliza tugitunulize karuzi kobo mukama asingire nyamyaro tebe chikoto hali omukama asinga omukama taikara omukama asinga nyamyaro obwe kitebe kyazirwe nebintu byahukaine embugo rundi bisatu byengo ebike byona haloho nakikoraho obwo mukama ajwaire ekondo eyamani eyo munanka yalinzire omuyaga ate bikwate ebyo byona haloho orukanduzo bageta ntambara maragatosa eroho ebaho obuntu obwa ebimwe embibo obuntu babweta abensi babweta gabye kifumu nangwa ntambara gatosa rukanduzo rukwatwa omuhamba omuhamba ogwo aba akwas alumu ntambara gatosa egyo ebe erumu embibo ezabyaire ezoburo obutulya abasita obwemyaka yo ali bwaterirwemu erumu embibo gamba nke ezabyaire ebibira bya bugoma ebibira bya budongo ebibira ebyo history etwolekya bikabyaro byaro abakama baitu ne baragira nokira bangwe Reverend Osimbiro hakati embibege yo kubazaho bagenda nafune embibo yendi yono oba embibege niyo yerindwa mwaka niyegerindwa mwaka busahaji kwataho kandi ntambara gatosa eikara karuzika ogo nyamyaro togikwataho eri mu mbugo rundi ero ekahurwa muno hamuti ogwo urweta rukanduzo ro buntu bukegema buti nko bukakule byara byange hati obutubantu ruga kaswa amakondere nigana obo ntutera ebizina amakondere agabete irambi mama tutu ntusembembya abasita ababito batwehingulirizo mpanyarwa rubaju nitutwale engoma okugihemba owakabumba asingire ajwa mu inyumuzete embuku kaniko ngambe baitu asingire hakaruzika ntugimutwalira abakazi busaho kwemera kuba teitirana muntu kandi kibagichwanganiza ntugitwara omwakabumba omukusemererwa kwa mani omusita ogwamara agihikize omabone ga kabumba ogwabaneta hoyo aloho halibeta rwemisanga omukutaha karuzika rwemisanga omusita wenkanwa guruko musangogo abandi bona baramahuru baju rwemisanga kike kikolebwaho hati rwemisanga guli misanga ogwina gurukwa ekiro kimundi bagambira rwemisanga no mulimo gwayo kyonka halo musanga omusito gwa guruka
n'atwala engoma owa Kabumba. Oge n'atwala empango teri ngoma Kabumba n'atwala empango. Ate enganda ezindi zona zinakuraba harubaju. Kandi nawe ahimbire engoma egyo niwe empango niwe aguguruka itwena tunakuraba hambaju. Ati Kabumba abalinzire engoma ye abokuba nubwo bukama. Obo nubwo beto bukama. Ntugimuhikira nibye bikwato nko bwokurama kanisa gagira ebikwato bya timura bishop ayimbire omwigo. Omwigo ebikompe. Tuinayo ati moromu bishop bajwaire manya ebya mutwe. Kofira. Naitwe no mukama nawe omukikali nibyo byenyine haye kanisa ekatwala ebintu byenyine bikorwa okuba omukama abanyakatagara omukuru ombukama niwe nyakatagara omukuru kandi omusezi omurogo abantu abastani tubagenda mu Kabumba tuinayo na amaji ali tubateeka kwa Kabumba takoragana ne bya stani ekyo kibono record hano bamanyiro bukama nko bwa stani bakura na reverend n'wako bibaliza nkwenda babimanye ngo nyonyi kara mukikali isenyo akankuliza mukikali ndi mwana we kikali omukama haliyo enju eyitunanka ya kyarubanga na majwa ganda agabateka yabafumu abakyabo oborawizire nebikwato ebitaru magezi ali bakuahura bali kuogie biro muenda baira tikambaza mpango tuliko mu maiso ga Kabumba tuliko mu mabone tuliko maiso Kabumba tabana maiso mabone ontuika omabone ga Kabumba omusita na teza majuansi na kwasa empango Kabumba na omusita na kwasa omuzihyo rundi onugo muzihyo Kabumba omukama na toma rundi na igura etomerwego musita hato omukama na igura emirundi mwenda mwaukanize bintu omusita okwigura nikyo ngiyagenda omusita agitomerege kikumaliza ngo bobane ekihuro iwo kati wa mwentonge kubanza waho atomerege kihuro kioburo kadati omukama ayigenda kuigura emirundi mwenda okuigura nuko okutera hango mao dum no baraga mpaka emirundi mwenda obwa kuigura nikyo tugamba omukama ayigura empango omukama akayigura empango nuko okutera hangoma nebazaga gumu ebiri esatu ena etano mukaga musanju munana mwenda ate kiro kino tufererwa omukama tayiguire empango nomusita tatomere empanga okuba nuwayo abayisana mukama wayo tuli hamu atobwa mara kugura empango emirundi mwenda ni haija abanda bamukoraho emirwa tuinayo beto musuli omusuli aina ogubeto muhimbo omuhimbo guli muigo omusuli muntu mukuru muno mukikale akuba nuwe muhabuzi wo mukama kandi okurugeira muraba mumanyire abakonda nuba bakonda kikonda mwina ikikonda mugimanyire geta yabasuli abasuli negyo story tuligibagambira omulimo gwo musuli kandi nuwo mukonda wo mukama nempango bwergo mu mukama egenda omwo musuli akuba kagigonza nuwo mukonda kandi obwergo wo mukonda egenda wanyina omukama kandi ebyo byona netwarwago musita hati omusuli naleta omuhimbo nagumukwasa emirundi nayo I think mwenda omukama nibamusiga aliho uruganda rukumusiga magita namukoraho
emirwege yona omukama emukorwaho hakirekyo ekyempango esahe empange muruge obwo empango eberaho nibakuntukwata omuhimbo tugambira gwo musuli then amagita then hanyuma yebyo tukamala ebyo omukama naikirize empango egaruke omurwemo inyu zigati orwemu hati obwo abantu bona bagirinzira heru ati negaruka obwo amakonde obwo mukama asingire karuzika hakitebeke kyanyamaro ekyobukama hati nagaruka nibagaruka nibeyata atempango netandika nibagigaru omurwemu runo muzigati nitutandika guruka nitutera nempango amakonde nigana obwo amakonde nuko kuchuro nuko kubaza abizina nibatera abatera babeta abakondere twina abakondere bahukaine twina abakondere abagwara twina abakondere kibaire twina abakondere abakibiro nibatera makondere nigana abantu nibaguruka nibasemererwa ege niyo disco eyabanyoro kuguruka amakondere ntuguruka duduma bwa bakondere nga baolekerege nikogana nibahuha hata omuyikondere muno eyikondere nulijuwahia omakondere muno tuhuhamu twine bituhuhamu bahuhamu tonto mugiboine nuko gurube kandi mukimaye tonto cyalegenzere newaho baitu nibaguruka ntuguruka makondere kandi ganyuma kandi tigali gasitani buli bizina byona abandi garazamu obo abantu bona nibaguruka nibasemererwa ikikumanyise kiro kyempango kiba kiro kyabanyoro kusemererwa hamu hatari okusorora ngama is a get together abamanyiro rujongo is our get together kandi nitwijuka omukama obo yakozere obo yayigwire empango ndo byayikalira kitebe kyobukama kandi kuruga government ezenyuma okuzabere zihireho obukama nko umukamanyire bambi ganu tukagarukaho mwaka gwa 1994 nibwo bukama bwetu bwagarukiro hati buli mwaka abanyoro tulina kuterana tuguruke tusemererwe nuko tumanyane Reverend Simbe hakati yes. Amurozi wa Kipara TV yakutuhondera tuina wekitinisa Reverend John Kitali kandi nkoko biri kwezi 11 ko mukaga yakutusoborora empango nikyo ki abakutuhondera kuruga mu nsi za heru no mu Uganda hano nti ababaye batamanyire empango ngamba saha zino oinekisani kandi nempango gimanye tujja kwogera Reverend ono kumuleta yongere kuba natusobora ebintu ebimu ati Reverend nkoko tusoborera empango egyo tukulolera kimuntu obukama bwa bunyoro kitarabu ina emirwa nungi muno baiti kyabuzo kyange kandi kigamba nti habwako obukama bwa bunyoro buno era bukaba bwa maana busumi bwa kabalega kike kyaletereza obukoma baiti buno kugarukira enyuma korora nti hakisazi ne tubutumbukire muno nsonga kiero ha ati ekimu ekyali kikuru kyempango kikaba kuteraniza abanyoro no mukama adume agambira abanyore ebina akorwa omukama kandi ningia garuka mu kikaguzo kyabanyendeze nkihe nyuma ngo even beto mujato rundi nywe kimweta kasiki abanyoro hali bajaga ni baralira mu basemerwa hanyuma ni barugaho akiro cyo kusemererwa ni bagarukayo omumani ati okugwa kwa bunyoro mukumanyire kimu kukarugira abantu abulemu obwabayireho obwabajungu okurwanisa ensi yaitu bunyoro kandi batukejja omunyoro bamutintibaza omurujungu lekanko nanyonka somaho they intimidated the banyoro and the banyoro when amtekamo butini yatintibara yeyekanga hata butini obo bwatandika kuba obukuzarukana inta omurujungu kinkwesere generational baitu muijuke my opening statement egambirege ngo
Omunyoro muntu wa maani muno habwokuba nuwe author of leadership in this country. Nuwe ndugiro y'obwebembezi. Nkwenda government ekihuule. Nkwetaaga abantu bona bahulirize kandi abakondora bamanye Bunyoro niyo ndugiro y'obwebembezi obuli Toro, obuli Buganda, obuli omunsenu yona. So omunyoro okutinti barakatina kikarugira hakumutinnisiriza ngo arakubinga hanswa akutera oburogo. Ekyakandi omunyoro yayitibwa muno, abanyoro bakayitwa muno, batinisirizibwa kandi banyagwaho ebyabo ebindi bitakagarukaga. Obwire buno ndihabulemo umurani musero social media mpanga hanu kabwoya omulinge kusiswa ngo abokuba NFA balize abayisenkuritwe mpanga bakagirinda Bugoma bagirinda nanka musajja mukuru ngobye ebikaro byaitu byalindwa ati bwire buno wa NFA nagamba hati tukwenda kurakuraniza omwana waitu taliro hebyo buhangwa nikimanyisa ki omunyoro akatinisirizibwa hati ebirebyo nkatunga esimu nerwa mu NFA nengamba hati ebintu ebyo birekero bugabe habwakinku birekero bugabe. So omunyoro akatinisirizibwa niho nkurangira abanyoro abampuliriza Bunyoro erinsi yekitinisa kingi nsi ya mafuta hati nsi y'obuhanga. Actually Bunyoro niye determining seasons omwihanga mukikwate ekyo abwebira bya budongo nabwe ekibira kya Bugoma niyo erangi etekaho season ezimurolezo. So obwo sisa Bunyoro osisirense yona. So abanyoro mwimukiremo empango niye teraniza hakiro ki empango hano ruhanga mpaire embabazi okuba hati nimbaliriza Bunyoro munsi yona. Abanyoro hali mukali murulo mlingo nyasemeire. Look at me. This is how abanyoro bona hali bakali are beautiful and handsome. Nikimanyisa ebirungi bya Bunyoro bikwetaga abanyoro hali tukali muimukiremu. Nsemere irwo mutiroho enu television nubumbandize nogebaliza aho mbaliza hazini. Hati potentialities za abantu bayina rundo okwesobora okutwina tutanike kusera. So Bunyoro kagenda newerekera nehu amani habukuba Munyoro akakangibwa hato obwire bwokangwa buhoireho obwire bwokangibwa buhoireho obwire abanyoro tuzaire abanyoro tukuzire abanyoro tusomere empango tukumanye ebitukora empango tetaya stand empango etaya abanyoro okukwataniza hamu okuyija kuhembalire omwaka nkogubaire kandi nokutandika omwaka guhyaka nebitukozereho niho kusimbira katikiro waitu. Reverend Ansonge nyino takasimira katikiro. Yes. Abatembuzi na abachwezi banu nabo bakaba bayine empango bajasteka bayeta yababitobonga. Nkugambirege omuchwezi no mubito tobahukaniza. Actually nyini batanikyo kimu. Omutembuzi omuchwezi omubito nikyo kimu nkwende kyo kikwate. Niho kurola ababito bali Toro bali Hoima bona abo bali even nananka na Rwanda abo kuhura babananka abo bona abo bali bachwezi kandi bali babito kandi empango bakaba bayinayo bayito okusemerwa kwabo kaba kutali okwamani muno kumanyirwe okuika omukama wumbagambire Gerukidi Mpuga ayakifoire official rundi yakifora ekya hati ekina kujaguzibwa yaleta enganda zikole emirwa yazo nikyo kurora kyarubata. So empango onyuma okukikaba kitali ombutongole rundi official until omukama waitu bye kitandikisize Mpuga Rukidi Mpuga I believe so kandi yatandika kifora nikirubata okuika ekirokino. So habwakabantu abakusinga bintu bine byempange ebyo bukama bino babirora biri nkebyo wa stani abwaki kisonga ki obutamanya ndwarambi nokutamanya ekyo bugayige ekyoyina kiyenako nkwenda babantu barolere Reverend kitali baro musita
nyowe nyikala mukikali ekimu habi obukama bwabandize kuihwaho twagenda twahora ekitinisa ekyobukama kyagenda kyafa kyonka mutabazinda omujungu obuyayizire omwafrika na muno yaija bunyoro yayolekye bya bunyoro biba bya sitani endingidi eyinkubaire ndesere hano inyo abojo mumpe ndingidege abojo mumpe ndingidege get me that fiddle tube fiddle endingidi erumunda omujungu yagamba endingidi yaitu ngu egyo teina magezi yaleta violin ibaterera hano yagifora niyo ndingidi yagambe yaitu yakitani amadinda agaitu agatukuyamu rundi tweza telefone yagamba tigaina mugaso yaleta enanga abokuba ni herumu endingidi yaleta engoma yagiyaho yaleta banda niyeterwe yayihamu ngalabi yaitu yagamba taina mugaso yaleta obugomagomo bwabo enanga eibaterago wabukuli ya omudisco na gita obungereza nibyo yagambire balete mu kanisa omukanisa obu haijana Christianity runde enyikiriza zine zaizire zayoleke ebyayitu bya sitani ebyabajungu nibyo byomwoyo bya ruhanga niho tugambe mujunga akakora kikoto muno ko tugambe mujunga akakora kikoto muno kugarukiriza abantu kwikiriza mbokam webale muno abokuba akabanza niwe yabandize nokutwara kabalega okubonesa kabalega kutinisa ato enju obweka jundo omutwe nebichweke bisigayiroho oyikirize bijunzire hato omukama aizire arumbire omukama white endingidi mugiboyini endingideno ngitera muno kandi ngigonza yobuhangwa eina maraka gona ganka kwenda baito omujungu ati mutanike kubifora bya museum mu kubifora bya tourism biri byena kumuna abantu babunyoro ati omujungu akwasira obwebembezi abusibire sisiries abatemero omutwe abatinisirize iyi ati batwaire so kubi bamukozere kubi kandi bayikire na kumuita iwo wakuno kubaliza nka mukyo obwire buno nkwenda mumanye omujungu no butuliseka nawe titaliyera kandi tituliyera nawe habokuba akaba omurujungu kankulisigambo to disarm you akakwata ebyoyina yakutezo gwo kwasire yatutinisiriza Mungu gamba ekindi yatuyeho norulimi yaleto ruwayo rungereza yaleto orwe ati nikyo mukubaliza abanyoro mukubazagana orulimi rwanyu orunyoro rukiyamire omusaija nyore buranda kitalibara mukimanye nkasoma tindi hano kubepankiraho kyonka orulimi rwange nkurwegendereza muno nobungu banimbaza naye nyenya kubaze kyorungereza kugambira nukoki oyisane yiwakwenda kwetegereza nkobo yetegereza baite kiena kukiringu omuntu bwalika kuyaho orulimi rwawe akuyira obuhangwa bwawe abokuba tosobora kutekereza omurulimi olutali rwawe kurungi nikyo kuro mu China ekiyakozere okukurakurana akaragira endimi zona zireke kubazibwa babazo ru China batekereza mu China nemibaze eturukira mu China niko no mujungu nikya buli kimu kyona kiturukira mu rulimi rwe iwe kije kikubuzireho oyisanolo muirima abanyoro emibaze imukwende ribunyoro hanu ne kusobora kutamba covid by the way ribunyoro hanu ekutambendwa bayitoso kubyetegereza abo kwa bakakugamba ebyawo bya stani obwire buyikire mu manye mpango tetaya stani ekituteraniza hamwe inyo abajunge kimweta get together ekituteraniza okujaguza nka Christmas eyaba nanka idi eyabasiramu naitu abanyoro Christmas yaitu idi yaitu runde ekituteraniza nka abanyoro tukasemerwa tukajaguza eba mpango mwimukiremu kandi abanyoro turwanira obunyoro bwaitu nebya bunyoro waitu reverend tusembera hampero yentekanizeno omuntu akondera kichara kivya akwendeze kenga iwe nkombukama bwa bunyoro kichara okoranko ho inamukikaro ki ati ekikaro kyo kubanza nkinukiyo tonseruire ati okubanza nyowe kikaro kenki okubanza ndi munyoro
ngonzo obunyoro bwange mbaliriza bunyoro nyekamba kwege bya bunyoro n'okukora emirwa ya bunyoro nyegesa abanyoro ebyemirwa yabo n'emigenzi yabo nantekaniza yange zimu ha radio Hoima runda nyamaraka ya Hoima tugira y'obukama bwa emanyo buromborombo so mirimo ya bunyoro eba y'oburomborombo bw'obukama bwaitu gamba nkabino abanyoro bakora bata bera byabata babaza bata babaza ruli miki bigambo ke bibaye nakozesa kandi nkugenda ho na bunyoro ni nyegesa nabo kinanyi munsagike obukamati bwina sente naki so nyowe mirimo yange nkatwale yaise nyowe yakoraga kandi neyo mukikali na hamirwa ni nkwatagana na mugurusi muhuruzi okororango abasita nitu abakora habyempango na habya emirwa yabasita kandi nekindi mbakatikiro wo mukama wanyina omukama rundo utweto mujwera empango webanerugamu omukonda ninyo wateka obulyo egende omwanyina omukama buchunga nemirwe giyona nokutekaniza ninyo wabitekaniza ninyo wogo waitu eruguru hari waitu wekinsa reverend obageno inda kusima katikiro kanko mugisa guno budaka buno okusembayo omusime katikiro nkwenda kumusima abokuba alicho kubaliza na cabinet ye aho kwebembera abanyoro tikyanguhire kandi no kwebembera mbunyoro tikikwangu kandi ntwebembera abantu abamwe abakurwanisa ebyabunyoro benyini abakwete byobukama bya sitani ngiro kunyetegereza so nkoma kumusima hagati mwebe byona twina abantu abatasima nabakusima twina abantu abakora namani nabakora nabatakora namani so nkusima katikiro abo kwekambisa ekikali alinkubaliza ntukwataga na government katikira kwataga na government ekikali kikombe kwa runde itweta muhuruzi nike kibakisike keinguliriza okulinda omukama nabo mukikali ate ekikali nibye ebintu ebiro munda baitu muhuruzi niye hingulirize ekikali tukumusima abo kuba kihoire kandi ekindi tukumusima habwa nyamirimo izimweta offices nyamirimo yaitu hali hata ba ministers bali ati bukurato horo runde kisika kya kuhanuliramu buire buno bakakirugamo bali munanka bali omu nyamirimeri hali byombekire amata mu kikali yaho yali ifad baite hoire kurungi no offices rundi nyamirimo zikuzoka kurungi hamnekyo twina na ingezveta chambers ati chambers niho turugire ege niyo beta ekisika kyo kuhanuramu baitu chambers niho muguru university Hoima campus eri ezo niyo chambers rundo ezitag offices ezal offices aba ministers baita atubire buno omukama akatekamu Gulu University Hoima campus eitu kuongongya Gulu University itwasainingire nayo memorandum obwire bujja kwikeerugemo egende ito tusigale tuli e campus ya Hoima nka Hoima ejo naye story endo mutaga tuligibana abanyura abandi batane bagirwanisa Gulu manye kaiba nanka ekaiba ebyombeko nangwa omukama nwe yesere Gulu University eije tukonyere okuongongya university twabaire tutandikira kubi National Council yetaga gikinga omukama yayeta Gulu University eije etuswekere nuko tusobole konyera abana baitu kubagani basoma nyokani mbadini of students mu university omo so binkora mbe manyire baitu ekisika kiri ekibeta chambers ekibeta rukurato horo runde ekisika kyokwandamu okwa akasigara yo mutalindwa na ofisi za speaker runde umesere speaker inywe so nkwenda kubasima abokora na mani bunyoro twanguhirwe abokuba abanyoro benyini nibo barwanise byabo nibo barwanisa yitu abakora na mani so tikyanguhire baitu tukusima inyo abakwe hayo kandi abakutusagika mutusagike wewe muno kitinisa reveranda abarozi ba Kitara TV I think tujja kuba ntwingura hano baitu nkwenda kubayijukiza nte kirwaire kya corona kiro kenyini so moyongere kuba ni muhondere biragiro bibakutugamba kuba no jwara maski munabe mu ngaro baira mutasembera bagenzi banyu mwe hale kirwaire kinu so that abanyoro tusigale tuli bomeza waitu reverend baino gambot
abakunyeta galunda bagondeze kumanya ebikiraho ngira wakubayire esimu yange gisome borano tagisome olutimbe tirumara Reverend Kitalibara haziro musanju bibiri mukaga mwenda emo 00 mwenda kandi garuke mu 0 musanju bibiri mukaga mwenda emo 00 mwenda mwebale muno okumpuliriza kandi mwebale muno inyaba kujja kuba ni mutusagika okore emirimu yaitu Bunyoro mwebale muno abakitara radio TV para mukama baho mugisa abarozi bakitara TV ogabe Reverend John Kitali tujja kuba ntumugarura obusumi bw'omaisaho so abaikaire ne batuhondera mu nsi za hero mu America Dubai n'abali mu Uganda hano abanyorohona na mbere mu kali burano sakuro limirunu aikaire no tuhondera webale muno kusima amabara Julius Kyo Muhendo bamusajja mulisa kandi zilentimba nzarwa yino marumi kwenda kuonka